Muslimanski učenjaci kažu, poslanik Muhammed, mir i blagoslov neka su na njega, predskazan je kroz čitavu Bibliju. Nije nagoviješten, već jasno prorečen, imenom, misijom, čak i lokacijom. Ako je to istina, to ne bi bio samo usamljeni stih tu i tamo. To bi značilo da Biblija od početka do kraja sadrži dosljedan obrazac koji ukazuje na obećanog proroka. Pa ipak, milijarde su čitale ista ta sveta pisma i nikada nisu uspostavile nikakvu vezu. Kako to da tako smjela tvrdnja nekima može biti toliko jasna, a drugima potpuno promaknuti? Dakle, je li Muhammed zaista u Bibliji ili ne? Oni ukazuju na stihove u Tori, evanđeljima, proročkim knjigama i poetskim spisima. Ponovljeni zakon, Izaja, Ivan, pjesma nad pjesmama, pokrivajući zakon, proročanstvo, evanđelje i poeziju. Ne u jednom skrivenom kutku, već po cijeloj Bibliji. Još je upečatljivije to što Kuran, sveta knjiga Islama za koju više od milijardu ljudi vjeruje da je bez greške, iznosi upravo ovu tvrdnju. Oni ga Muhammeda nalaze zapisanog u Tori i evanđelju. Sura 7, ajet 157. Ovo nije mala tvrdnja. Da je pogrešna značilo bi da Kuran sadrži grešku. Ali ako je ispravna, mijenja sve. Prepisuje način na koji Židovi, kršćani i muslimani vide putovanje Božje poruke, od prvog proroka do posljednjeg. Potvrđuje ono što su mnogi poricali. Muhammed je predskazan u Bibliji. Kršćanska interpretacija to snažno odbacuje. Kažu da se Ivan odnosi na Duha Svetoga. Pjesma nad pjesmama je samo ljubavna poezija, a ponovljeni zakon 18 je već ispunjen u Isusu. Ali ovdje se ovaj video razlikuje. Bez pristranosti, bez propovijedanja. Samo dokazi, testirani logikom, poviješću, jezikom i svetim pismom. Po prvi put, umjetna inteligencija će se koristiti za analizu i usporedbu biblijskih proročanstava, vagajući svakog kandidata rame uz rame, Isusa, Duha Svetoga, Mojsija, crkvu i Muhammeda. I stih po stih, ova AI analiza Biblije testirat će sadrži li sama Biblija jasna proročanstva o Muhammedu ili ukazuju li ona negdje drugdje. Ako se jedno ime bude bolje uklapalo od svih ostalih, Biblija će to otkriti. Mi smo AI put vjerovanja i istina neće ostati skrivena. Kroz stoljeća rasprava stotine stihova su bile predmet diskusije, ali 6 odlomaka se uvijek iznova isticalo kao najjasniji i najsporniji. Oni dolaze iz svakog dijela Biblije, zakona, proročanstava, evanđelja i poezije, i sada će biti testirani uporedo kroz AI analizu Svetog pisma. Ovo je 6 ključnih odlomaka koji se najčešće navode kao biblijska proročanstva o Muhammedu. Ponovljeni zakon 18:18, prorok kao Mojsije, iz redova braće Izraelove. Pjesma nad pjesmama 5:16, voljena figura, hebrejski izraz Mahamaddim, mnogim Biblijama preveden kao savršeno lijep, također ima isti korijen kao ime Muhammed. Ivan 16:13, duh istine, koji će voditi u svu istinu. Izaja 42, sluga povezan s Kedarom, donosi novi zakon. Postanak 17:20, Božji blagoslov na Ismailove potomke. Ponovljeni zakon 33:2, Habakuk 3:3, slava s planine Paran s 10.000. Svaka strana ima svoje kandidate. Mnogi muslimanski učenjaci kažu da su ovi odlomci jasna proročanstva o Muhammedu. Mnogi kršćanski učenjaci kažu da se odnose na Isusa, Duha Svetoga, Izrael ili crkvu. Pa ko govori istinu? Ne želimo beskrajne rasprave i nećemo se zadovoljiti neprovjerenim tvrdnjama. Ako su muslimanska tumačenja izgrađena na mašti, a ne na tekstu, to će postati jasno. Ako su kršćanska tumačenja previdjela historijske ili lingvističke dokaze, i to će biti razotkriveno. Ovo nije jedan izolirani stih ili jedno nagađanje. Ovo je 6 glavnih dijelova Biblije. Zakon, proročanstva, evanđelje i poezija. Ispitani na svaki mogući način. Lingvistički, historijski, geografski i logički. Pri čemu je svaki detalj procijenjen putem vještačke inteligencije radi tačnosti i dosljednosti. Naša metoda, jednostavna i transparentna. 1. Prikupite tekst na originalnom jeziku,
hebrejskom, aramejskom ili grčkom. 2. Navedite svakog mogućeg kandidata: Isusa, Duha Svetoga, Mojsija, crkvu, Muhammeda. 3. Uskladite detalje: lokaciju, misiju, davanje zakona, brojeve, vrijeme, formulaciju i kontekst. 4. Ocijenite podudarnost koristeći AI obučenu o jeziku, historiji i kontekstu. AI ne izmišlja brojeve, ona vaga dokaze bez pristranosti ili utjecaja, a zatim daje postotak podudarnosti za svakog kandidata. 5. Potražite obrazac, jer jedan stih se može objasniti, ali kada se mnoga biblijska proročanstva testiraju zajedno kroz AI analizu, kumulativni smjer dokaza postaje mnogo teže odbaciti. Bez pristranosti, bez propovijedanja, samo dokazi pod istim pravilima za sve. Neka testiranje počne. Naš prvi test nas vraća u vrijeme Abrahama. U knjizi Postanka, Bog direktno odgovara Abrahamu o njegovom sinu Išmaelu. Što se tiče Išmaela, čuo sam te, sigurno ću ga blagosloviti, učinit ću ga plodnim i umnožit ću njegov broj. On će biti otac 12 vladara i učinit ću ga velikim narodom. Postanak 17:20. U originalnom hebrejskom blagoslov je naglašen. U veraktiv, ja ću ga blagosloviti, u harbejtiv bim odmeod. Ja ću ga umnožiti izvanredno, goj gadol, velik narod. Malo je pojedinaca u Bibliji koji su dobili ovaj nivo bezuvjetnog blagoslova. Muslimansko tumačenje vidi više od historije. Ono vidi početnu liniju proročanstva ispunjenog stoljećima kasnije. Jedini Išmaelov potomak koji je ujedinio plemena, obnovio monoteizam, izgradio globalnu vjeru zasnovanu na svetim spisima i obratio se cijelom čovječanstvu, bio je Muhammed, mir i blagoslov neka su na njega. Kršćansko tumačenje općenito ograničava ovaj odlomak na historijski blagoslov, uklanjajući bilo kakvu proročku dimenziju. 12 vladara se uzimaju kao Išmaelovih 12 sinova u Postanku 25, a veliki narod se vidi kao arapska plemenska ekspanzija. Ali evo pitanja. Ako je Bog dao takav direktan blagoslov Ismaelu, mnogo veći od većine figura u svetim spisima, bi li taj blagoslov bio čisto politički i privremen? Bi li Bog blagoslovio Išmaelovu lozu, a da im nikada ne pošalje poslanika da ih vodi? Pogotovo kada je Izraelcima više puta slao poslanike nakon što ih je blagoslovio? Ipak, ovaj stih direktno ne imenuje poslanika. To je blagoslov, a ne jasno proročanstvo. Metoda AI bodovanja, lingvističko podudaranje, visoko, direktna referenca na Išmaelovu lozu. Historijsko podudaranje, srednje, nacionalna veličina otvoreno za tumačenje. Proročka specifičnost, niska, nema eksplicitnog proročanstva. Presuda AI, Muhammed 60% podudarnosti, ostali nije direktno primjenjivo. Sam Postanak 17:20 daleko je od dokazivanja da je Muhammed prorečen u Bibliji, ali daje neki temelj, božansko obećanje Išmaelovim potomcima, koje se može povezati s kasnijim eksplicitnim proročanstvima. Jedno proročanstvo je testirano, ali od ove tačke nadalje dokazi postaju sve intenzivniji. Dalje prelazimo na jednu od najsmjelijih tvrdnji. Mjesto u Bibliji gdje se možda pojavljuje samo ime Muhammeda. Od svih tvrdnji koje iznose muslimanski učenjaci, ova je možda najsmjelija, Breparid. Oni ne kažu samo da Biblija opisuje poslanika Muhammeda. Oni ukazuju na stih u pjesmi nad pjesmama gdje se njegovo ime može pojaviti, postavljajući pitanje je li ovo Muhammed prorečen u Bibliji. Stih dolazi iz jedne od najpoetičnijih i najsimboličnijih knjiga Biblije, Pjesme nad pjesmama. Tradicionalno shvaćena kao romantična poezija, stoljećima su je simbolično tumačili jevrejski i kršćanski tumači. Ona glasi: usta su mu sama slast, sav je mio. Takav je dragi moj, takav je prijatelj moj, kćeri Jerusalemske. Pjesma nad pjesmama 5, stih 16. U originalnom hebrejskom ključna fraza je kullo Mahamadim. Lingvistička analiza potpomognuta vještačkom inteligencijom ističe upetljiv detalj. Korijenski suglasnici MHMD isti su kao u imenu Muhammed, noseći značenje hvaljen ili poželjan. Hebrejski leksikoni poput Strongs i Brown Driver Briggs potvrđuju ovo dosljedno značenje.
Množinski završetak im je hebrejski oblik veličanstva. Koristi se za uzdizanje riječi. Slično kao što se Elohim koristi kao veličanstveni oblik za Boga. Primijenjen ovdje, on prenosi veličinu ili visoku čast. I ovaj precizan oblik Mahamaddim pojavljuje se samo jednom u cijeloj Bibliji. To čini ovaj odlomak jedinstvenim. Za svakoga ko proučava proročanstva, jedinstvena pojava ovakve vrste zahtijeva pažnju. I historijski gledano, nije neobično da se imena mijenjaju u obliku između hebrejskog i arapskog. Moše postaje Musa, Avraham postaje Ibrahim, Šlomo postaje Sulejman, Ješua postaje Isa. Na isti način Mahamaddim bi prirodno odgovarao Muhammedu. Kritičari iznose 3 prigovora. Evana. Korijen Mahamad se drugdje koristi za predmete, a ne za ljude. 3. Pjesma nad pjesmama je ljubavna poezija, a ne proročanstvo. 3. Moderni prijevodi ga jednostavno prevode kao sav mio, ali time uklanjaju množinu veličanstva i potencijalnu vezu s imenom, detalje koji u originalnom hebrejskom nose veću težinu. Ali lingvistička analiza pokazuje zašto je ova pojava drugačija. Mnogi biblijski nazivi Ješua, Šlomo, Moše također potiču iz uobičajenih korijena koji se koriste u svakodnevnim kontekstima. Tačan oblik Mahamaddim je jedinstven i ovdje se jasno odnosi na osobu, a ne na predmet. Množina veličanstva signalizira uzvišenost, a ne usputni opis. Uzeto zajedno, ovo postavlja ozbiljno pitanje. Je li pjesma nad pjesmama 5 stih 16 samo poezija? Ili bi to mogao biti i rijedak proročki trag o Muhammedu prorečenom u Bibliji? Ipak, samo jedno ime ne može riješiti problem. Čak i ako je riječ opisna, okolni stihovi mogu sadržavati detalje koji jačaju ili slabe ovu vezu. To je ono što ćemo sljedeće ispitati. Dok Aj analizira cijelu pjesmu nad pjesmama u kontekstu, red po red, za svako moguće podudaranje. Voljeni u pjesmi nad pjesmama je detaljno opisan. Tekst daje živopisne opise izgleda, karaktera, prisustva i čežnje. Moj voljeni je blistavi rumen, izvanredan među 10.000. Usta su mu slatkoća sama. On je u potpunosti divan. Ovo je moj voljeni. Ovo je moj prijatelj, kćeri Jerusalemske. Pjesma nad pjesmama 5, stih 16. Vuci me za sobom, potrčimo. Kralj me je uveo u svoje odaje. Pjesma nad pjesmama 1.4. Našli su me čuvari. Jeste li vidjeli onoga koga moje srce voli? Pjesma nad pjesmama 3.3. Muslimanski učenjaci vide upečatljive paralele s Muhammedom. Mir i blagoslov neka su na njega. Izvanredan među 10.000, Muhammedov povratak u Meku s tačno 10.000 ašaba. Usta su mu slatkoća sama, riječitost i ljepota kuranskog učenja. Kralj me je uveo u svoje odaje. Muhammedov mirađ, noćno uzdizanje u božansku prisutnost. Ovo je moj voljeni, ovo je moj prijatelj. Muhammed se naziva Habibullah, voljeni i bliski prijatelj Boga. Jeste li vidjeli onoga koga moje srce voli? Stoljetna potraga za očekivanim posljednjim poslanikom. Kršćanske interpretacije često vide voljenog kao Kristovu ljubav prema crkvi. Duhovno značajno, ali simbolično, bez konkretnog historijskog ili lingvističkog sidra. Jevrejske interpretacije vide voljenog kao Božju ljubav prema Izraelu. Iako je alegorijski snažno, to je kolektivno i apstraktno. Ali pjesma koristi jasan muški jedninski jezik za opisivanje određenog uzvišenog čovjeka. To čini čisto simbolična čitanja manje uvjerljivim lingvistički, čak i ako ostaju teološki značajna. Presuda Aj. Muhammed 70% podudarnosti. Odgovara i doslovnim detaljima i tematskom značenju. Izrael 20%. Podudara se samo simbolično. Crkva 10%. Čisto simbolično, bez historijskog sidra. Isus i Duh Sveti, niži rezultati zbog odsustva određenih historijskih paralela i specifičnih numeričkih detalja. U ovoj evaluaciji zasnovanoj na AI, kada se cijela pjesma nad pjesmama čita u kontekstu, a ne samo jedna riječ,
Muhammed se pojavljuje kao najbliži kandidat među svim testiranim. Pa kako vam se to čini? Je li voljeni u pjesmi nad pjesmama samo kolektivni simbol? Ili pravi uzvišeni čovjek opisan s preciznošću? Dalje se okrećemo drugom odlomku u srcu rasprave. Proročanstvo o poslaniku poput Musaa. U ponovljenom zakonu 18, stih 18, Bog govori Mojsiju: podignut ću im proroka poput tebe iz njihove braće. Stavit ću svoje riječi u njegova usta i on će im reći sve što mu zapovjedim. Ovaj stih je stoljećima bio u središtu rasprave. Pogledajmo ga pažljivo. Prorok poput tebe. To znači prorok sličan Mojsiju, mir neka je s njim. Ne samo duhovno, već i u ulozi. Mojsije je bio vođa, zakonodavac. I neko ko je direktno razgovarao s Bogom. Između njihove braće. Hebrejska fraza mikereva hehem znači iz njihove braće. Stavit ću svoje riječi u njegova usta. Ovo opisuje proroka koji govori isključivo po objavi, a ne iz ličnog mišljenja ili božanske prirode. Jevrejska interpretacija obično primjenjuje ovaj stih na budućeg izraelskog proroka, smatrajući da braća znači sugrađani Izraelci. Ali ovdje je poteškoća. Kada Tora govori o prorocima iz samog Izraela, obično kaže između vas. Samo 3 stiha ranije u ponovljenom zakonu 18, stih 15, to se upravo tako i kaže. Međutim, stih 18 mijenja formulaciju u između njihove braće. Formulacija koju Tora dosljedno koristi za druge narode povezane s Izraelom, poput Edoma i Ismaela. Ta razlika je ozbiljan izazov za gledište koje se odnosi samo na Izraelce. Kršćanska interpretacija primjenjuje ovaj stih na Isusa. Mir neka je s njim. U djelima apostolskim 3.22 Petar čak citira ovaj stih i kaže da se odnosi na njega. Ali ozbiljni izazovi ostaju. U kršćanskoj teologiji Isus je božanski. Da li bi Bog opisao svog božanskog sina kao ovisnog proroka koji govori samo ono što čuje? To stvara teološku kontradikciju. Isus je bio Izraelac iz plemena Jude, a ne iz bratskih naroda Izraela. Isus je samo potvrdio zakon, ali nije uspostavio novi sveobuhvatni pravni sistem kao što je to učinio Mojsije. Nasuprot tome, Muhamed se slaže sa svakim detaljem stiha. Potekao je od Išmaela, brata Isakovog, doslovno iz njihove braće. Poput Mojsija, bio je zakonodavac i državnik koji je uspostavio potpuni pravni i moralni kodeks. Poput Mojsija, vodio je svoj narod kroz teškoće, progonstvo i konačni trijumf. Poput Mojsija, govorio je samo objavu. Kuran kaže, niti govori po svojoj želji. To je samo objava koja se objavljuje. Sura 53, ajeti 3 do 4. Čak se i fraza stavit ću svoje riječi u njegova usta savršeno podudara s Muhamedovom ulogom recitatora Kurana. Objava izgovorena riječ po riječ, tačno onako kako je objavljena. Iz ovih razloga gledište koje se odnosi samo na Izraelce manje je uvjerljivo. Formulacija upućuje na bratske narode. Obećanje je za proroka jedinstvenog poput Mojsija, a opisana uloga mnogo više odgovara Muhamedu nego bilo kojoj izraelskoj ličnosti. Presuda AI. Muhamed 85% podudarnosti. Snažno podudaranje za porijeklo, vodstvo, zakonodavstvo, direktnu objavu i univerzalnu misiju. Isus 10% podudarnosti. Neke paralele, ali oslabljene teološkim kontradikcijama i izraelskim porijeklom. Očekivani izraelski prorok 5% podudarnosti. Ograničeno podudaranje jer formulacija između njihove braće isključuje Izraelca. Ovo proročanstvo ne samo da odgovara Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, ono definiše njegovu ulogu s izuzetnom preciznošću. A u sljedećem poglavlju testiramo još jedno proročanstvo. Ovog puta iz riječi samog Isusa, koji je govorio o nekome ko će doći poslije njega. U Ivanovim poglavljima 14 do 16 Isus obećava nekoga ko će doći poslije njega, parakleta, zagovornika, duha istine. On neće govoriti samo od sebe, nego samo ono što čuje. On će voditi u svu istinu.
On će objaviti ono što će doći. On će me proslaviti. On će vas učiti i podsjećati na ono što sam rekao. On će ostati s vama zauvijek. Iznova i iznova Isus kaže on. Kršćansko tumačenje ovo primjenjuje na Svetog Duha, Božiju prisutnost među vjernicima nakon Isusovog uzašašća. Ovo je centralno i značajno vjerovanje. Ali primijetite, Isus kaže, on će doći poslije mene. To vrijeme je ključno. O Duhu istine se govori kao o nekome ko tek treba da stigne, ne o Svetom Duhu, za kojeg Biblija pokazuje da je već bio aktivan prije i tokom Isusovog života, prisutan pri stvaranju, u prorocima, pri začeću Marije i pri Isusovom krštenju. Pa zašto bi Isus opisivao Duha istine kao kako će doći tek nakon što on ode? Opis također postavlja još jedan izazov. On neće govoriti sam od sebe, on će govoriti ono što čuje. Da li bi božanskoj osobi trojstva trebalo davati upute? Ili ovo više zvuči kao uloga proroka koji prima objavu riječ po riječ? I opet Isus ponavlja, on će učiti, on će voditi, on će objavljivati, on će proslavljati. Ovo je jezik posebnog glasnika na misiji, a ne unutrašnja inspiracija Duha koji je već poznat. Da se ne bi pomiješalo s idejom da Duh istine mora automatski značiti Svetog Duha, sama Biblija pokazuje da Duh može značiti i proroka. U 1. Ivanovoj 4.1 piše, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jer su mnogi lažni proroci izašli u svijet. Ovdje se Duh jasno odnosi na proroke. Dakle, Duh istine prirodno može značiti pravog proroka od Boga. Nasuprot tome, Muhammed se vrlo dobro uklapa u ovaj opis. On je govorio samo objavu i ne govori po hiru svome. To je samo objava koja mu se obznanjuje. Kuran 53, ajeti 3 do 4. On je vodio čovječanstvo u potpunu istinu. On je proslavio Isusa kao proroka i Mesiju, ispravljajući izobličenja. On je podsjetio ljude na Isusovo izvorno učenje. On je objavio ono što će doći, s višestrukim proročanstvima koja su se kasnije ispunila, kao što su pustinjski stanovnici koji se takmiče u visokim zgradama vidljivo danas u zaljevu. Njegova učenja ostaju, a muslimani vjeruju da je on posljednji prorok, onaj koji ostaje zauvijek u svojoj poruci. Kuran čak citira Isusa koji kaže, o djeco Izraelova, ja sam Allahov poslanik vama. Donosim vam radosnu vijest o poslaniku koji će doći poslije mene, čije je ime Ahmed. 61.6. Ahmed je drugo ime za Muhammeda, što znači hvaljeni, direktno odražavajući istu temu. Riječ paraklet su čak neki muslimanski učenjaci čitali kao periklutos, hvaljeni, što se tačno podara sa značenjem imena Muhammed. Ali ovo se ovdje ne uzima u obzir, jer nijedan postojeći rukopis ne podržava to čitanje. Fokus ostaje na samom opisu. Konačno postoji upečatljiva lingvistička napomena. U grčkom jeziku Sveti Duh se obično naziva srednjim rodom ono, ali u Ivanu 14 do 16 muški rod se koristi iznova i iznova. On će učiti, on će voditi, on će objavljivati ono što čuje. Ovaj neobičan pomak snažno sugerira da je Isus opisivao osobu, a ne jednostavno bezlični duh. Iz ovih razloga, tumačenje samo kao Svetog Duha suočava se s ozbiljnim izazovima. Uloga je već bila prisutna prije Isusa. Opis više odgovara glasniku nego božanskom duhu, a jezik ukazuje na nekoga posebnog. Muhammed, nasuprot tome, mnogo potpunije odgovara opisu. Presuda A. Muhammed, 85% podudarnosti, odgovara lingvistički, historijski i u misiji. Sveti Duh, 15% podudarnosti, odgovara unutrašnjem vodstvu, ali ne i ulozi nove figure koja donosi objavu. Ako uzmemo Isusove riječi onakve kakve jesu, on će doći poslije mene. On neće govoriti sam od sebe, on će voditi u svu istinu. On će me proslaviti, on će objaviti ono što će doći. On će ostati s vama zauvijek. Profil se sužava na jednu figuru koja im odgovara potpunije nego bilo koji drugi kandidat. Prije nego što donesemo konačan zaključak, prelazimo na još jedno proročanstvo. Ono koje iznosi hrabru i mjerljivu tvrdnju, imenuje samu regiju iz koje će doći prorok. Neka proročanstva su općenita, govore o misiji ili karakteru.
Ali Izaja 42 je drugačiji. Daje specifična mjesta, živopisne slike i mjerljive detalje. Proročanstvo koje se može testirati prema stvarnoj historiji. Poglavlje počinje tako što Bog predstavlja svog izabranog slugu. Evo mog sluge koga podržavam, moj izabrani u kome uživam. Stavit ću svoj duh na njega i on će donijeti pravdu narodima. Izaja 42:1. Od početka je misija globalna. Nije ograničena na Izrael. Ključne karakteristike proročanstva uključuju: Ven! On će donijeti pravdu narodima s upornošću dok se ne uspostavi. 2. Njegovo učenje bit će savez i svjetlo za neznabošce, dosežući daleke zemlje i otoke. Prije on će otvoriti slijepe oči i osloboditi ljude od tame i ropstva. 4. Nova pjesma će se podići. Svježe otkrivenje objavljeno do krajeva zemlje. 5. Imenovana su specifična mjesta. Kedar, potomci Ismaila, i sela, kamenita regija. 6. Ljudi Kedara i sele pozvani su da se raduju i kliču s planinskih vrhova. 7. On će izaći kao ratnik, podižući žar i prevladavajući kao vođa. Zašto su Kedar i sela važni? Kedar je bio sin Ismaila u postanku 25:13. Njegovi potomci postali su poznata arapska plemena. Proročanstvo koje poziva Kedara da se raduje direktno ukazuje na Arabiju. Sela na hebrejskom znači stijena. Mnogi je poistovjećuju s Petrom u Edomu. Ali rana islamska tradicija povezuje sa stjenovitom planinom blizu Medine, poznatom kao planina Sela. Čak i danas blizu Medine još uvijek je prepoznata. Njezino ime se pojavljuje na kartama. Kršćanska interpretacija obično primjenjuje ovo poglavlje na Isusa, ali ovaj pogled se suočava s izazovima. Isusova služba ostala je unutar Judeje i Galileje, a ne u Arabiji. On nije uspostavio novi zakon koji se proširio globalno tokom njegovog života. Reference na Kedar i selu postaju samo simbolične u ovom pogledu. Postavlja se pitanje zašto bi se koristila tako specifična imena ako se nije namjeravalo doslovno ispunjenje. Nasuprot tome, Muhammed ispunjava ove detalje s preciznošću. Njegova misija je počela u Arabiji među Ismailovim potomcima. Migrirao je u Medinu, područje povezano sa selom gdje je uspostavljena njegova zajednica. Donio je novo otkrivenje, Kuran, učen naglas u ibadetu, nova pjesma narodima. Bio je i blag i postojan, ne popuštajući dok se pravda nije uspostavila. Oslobađao je zarobljenike fizički, potičući oslobađanje robova, i duhovno oslobađajući čovječanstvo od idolopoklonstva. Ujedinio je plemena Kedara pod jednom vjerom i zakonom, donoseći pravdu i vodstvo narodima izvan Arabije. Historijski, kada je stigao u Medinu, dočekan je radosnim javnim pjesmama dobrodošlice. Baš kao što proročanstvo poziva ljude Kedara da se raduju i kliču s planinskih vrhova. Kao vođa, ispunio je opis onoga koji izlazi kao ratnik, za razliku od Isusa koji nikada nije vodio u ratu. Iz ovih razloga simbolična interpretacija se suočava s ozbiljnim poteškoćama. Dok se Muhammed usklađuje s geografskim, pravnim i historijskim detaljima na način na koji to niko drugi ne čini. Presuda AI. Muhammed 93,75% usklađenosti. Ispunjava gotovo svaki tekstualni detalj, posebno geografske oznake Kedara i sele, novu pjesmu i radost. Isus 6,25% usklađenosti. Odgovara nekim duhovnim temama, ali nema geografskog ili historijskog podudaranja. Ostali nije moguće značajno usklađivanje. Izaja 42 nije nejasna poezija. Daje kartu i misiju. I ta karta vodi ravno u Arabiju, ukazujući na slugu koji je donio novi zakon i svjetlo narodima. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Konačno prelazimo na naše posljednje proročanstvo. Ono koje daje ne samo lokaciju, već čak i specifičan broj, opisujući stvarni historijski događaj s tačnim detaljima. Neka proročanstva daju misiju, neka daju mjesto,
ali ponovljeni zakon 33.2 radi oboje i dodaje specifičan historijski događaj koji se može izmjeriti sa tačnim detaljima. Mojsije izjavljuje: Gospod dođe sa Sinaja i zasija im sa Seira, on se pokaza sa planine Paran. Dođe sa 10.000 svetih, iz njegove desnice izađe ognjeni zakon za njih. Ponovljeni zakon 33.2. Redoslijed objave, stih prati 3 faze Božijeg vodstva. Sinaj, gdje je Mojsije primio Toru. Seir, povezan sa Edomom i zemljom Isusove službe. Paran, spomenut u Postanku 21 kao mjesto gdje se Ismael nastanio. Drevni izvori i islamska tradicija identificiraju Paran sa regijom Mekke. Ovo formira proročki vremenski okvir. Mojsije na Sinaju, Isus u Seiru i konačno sjaj sa Parana. Detalji sa 10.000 svetih. Godine, Muhammed je ušao u Meku na čelu 10.000 ašaba u mirnom osvajanju Meke. Ovo je jedan od historijski najprovjerenijih trenutaka u ranom islamu. Ognjeni zakon za njih. Muhammed je donio Kuran, recitovanu objavu koja je nosila pravni, moralni i duhovni autoritet, transformišući društva daleko izvan Arabije. Jevrejske i kršćanske interpretacije obično čitaju Paran simbolično ili ga identificiraju sa samim Sinajem. Ali Postanak 21 jasnosno smješta Ismaela u Paran, daleko od Sinaja. I rani jevrejski izvori povezuju Paran sa Arabijom. Ako je tekst ponovo mislio samo na Sinaj, zašto ga ponavljati pod drugim imenom? I zašto uključiti tačan broj 10.000 i frazu ognjeni zakon, detalje koji se ne podudaraju ni sa jednom figurom osim Muhammeda? Habakuk 3.3. Paralelno proročanstvo. Bog dođe iz Temana, svetac sa planine Paran. Njegova slava prekri nebesa i zemlja bi puna njegove hvale. Habakuk 3.3. Muslimanski učenjaci ovo direktno povezuju sa Muhammedom. Njegovo ime znači hvaljeni i njegova hvala doslovno ispunjava zemlju danas. Recitovana 5 puta dnevno u pozivu na molitvu na svakom kontinentu. Ovo nije simbolična poezija, to je živo ispunjenje. A i presuda. Muhammed 95% podudarnosti ispunjava svaki ključni element. Lokaciju Paran, 10.000 ašaba, novi ognjeni zakon i globalnu hvalu. Isus 5% podudarnosti. U najboljem slučaju simbolično preklapanje, ali bez historijskog ili geografskog ispunjenja. Ostali nije moguće značajno podudaranje. Ovo proročanstvo se ne podudara samo sa Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem. Ono povezuje njegovu misiju sa istim proročkim lancem kao Mojsija i Isusa, ali na jedinstven način koji samo on može ispuniti. Ono daje geografsku lokaciju, broj i historijski događaj toliko specifičan da se nijedna druga figura u historiji ne podudara s njim. Sada smo testirali ključna biblijska proročanstva jedno po jedno. Dokazi su se gomilali poglavlje za poglavljem. Ali ostaje konačno pitanje: koliko je jak slučaj, šta možemo zaključiti i koliko je jasno Muhammed pronađen u Bibliji. Tokom ove istrage testirali smo neka od najviše osporavanih proročanstava u Bibliji. Svako je ispitano na svom izvornom jeziku, uspoređeno sa historijskim događajima, mjereno misijom i karakterom i ocijenjeno AI analizom. Od blagoslova Ismaila, do voljenog u pjesmi nad pjesmama, do proroka poput Musa, do duha istine, do sluge iz Izaje 42 i konačno do sjaja sa planine Paran. Obrazac je bio dosljedan, ne u jednom usamljenom stihu, već kroz zakon, poeziju, proročanstvo i evanđelje. Višestruki nezavisni tekstovi ukazivali su u istom smjeru. Stoljećima su ove veze odbacivane kao teološke tvrdnje, ali ovdje su testirane, objektivno, transparentno i sistematično, kroz AI analizu proročanstava u Bibliji. I rezultati su bili zapanjujući. Postanak 17.20, blagoslov Ismaila, 60%, pjesma nad pjesmama 5.16, ime se pojavljuje 75%, ponovljeni zakon 18.18, prorok poput Musa, 85%, Ivan 14.16, duh istine, 85%, Izaja 42, sluga iz Kedara, 93,75%, ponovljeni zakon 32, svjetlost iz Parana, 95%. Kroz sve ove odlomke, kumulativni model AI je sa preko 97% sigurnosti pronašao da je Muhammed prorečen u Bibliji. Konvergencija neusporediva sa bilo kojim drugim kandidatom.
Čak i bez AI proračuna, mnoga od ovih podudaranja su toliko direktna i specifična da ih je teško promašiti. Pažljiv čitalac, musliman ili ne, može golim okom vidjeti usklađenost između tekstova i Muhammedovog života. AI jednostavno potvrđuje brojkama ono što je već vidljivo jasnim jezikom. Ponovljeno ispunjenje povećava sigurnost i ostavlja malo mjesta za sumnju. Ovo ne poništava uloge Musa ili Isa, mir neka je na njih. Svaki ima svoje časno mjesto u priči o objavi. Ali to znači da lanac nije završio tamo gdje su mnogi mislili. Nastavio se, kulminirajući u Muhammedu, mir i blagoslovi neka su na njega kao posljednjem proroku. Težinu te konvergencije nijedan pošten čitalac ne može ignorirati. Ako su ova podudaranja stvarna, onda pitanje više nije da li je Muhammed u Bibliji, već zašto bi Biblija sadržavala takav zapis i šta to zaista znači za vas danas. To je pitanje na koje samo vi možete odgovoriti.